Pak Mali. Gua bilang jangan di depan pintu lu. Ya. Pak Mali, tolong. Oke. Mangge. Tong, malu ada tong, malu. Ada tong di dalam. Panggilin tong. Nah. Apa tong? Nyalin nih. Siapa tong? Tahu. Tong, jangan duduk di depan pintu. Nggak boleh, bahaya. Kamu deh. Tuh kan? Tong, tolongin tong. Tuh kan dibilang jangan duduk depan pintu. Emang ge? Ah, ya lalu tong. Udah ya, gue balik dulu. Tong, ntar kalau tukang kredit, mak bilangin ya, mak pura-pura pingsan. Ya, mak. Tapi jangan sampai ketahuan tukang kreditnya. Kalau gue pengen banget nih, kata gue kering banget. Ya, mak. Ya, pas ya, sampai ketahuan.